Okurujara RDC wa Lyantonde hatwireho kwetombwito mu bantu ngo emibazi teri kurebeka mu irwariro eri ngo kandi harumuna n'uburu bw'enguzu bwinji enshongezi zigemeseriza bibyo kwirinda okutaho ikikwekweto ahari orukutekatekwaho wike kwire tugatandika gukora investigation ahashonga izitari zimwe na zimwe zikwatirine na corruption narishi enshonga y'enguzi ayirwaro literi ya government washanga ngo most of these issues nize affecting abantu bitu nizikoso umuntu wahansi ngwene so twayimukiramu office yitu ya RDC office ya diso iranga cyane kunyo okubanga nzize kudwaliro wano ngandise mulwadde wange ninsanga nga tewali dagala likole lijanja wa muntu wange atenga tuulira wali abantu bebakwateyo nga bakozesa eddagala lya gavumenti mu makiriniki gaabwe so nensaba gavumenti etuyambe ekukozesa omukono gw'ekyuma okukwata abantu abo okulabikanga naffe abantu bawansi tufuna obujjanjabi ekikwekwete eki kihikire no mu za clinics za private zitari zimwe na zimwe obwe bari kucebera hihi burukabada omu macebero na no mu mabiciro gona obwe harumo na n'ebibuzo bugumire Is the doctor? What we call a doctor? The medical officer is there, Dr. Bide, but the owner. Are you asking the owner or the owner is it? Abaguze n'imibazi ya government niza kubagambi. Twine team ekurabara bamwe. Twashanga mwine imibazi ya government ni tweta police. Tari okubanganisamo, tari okugira ngo twaza kuganira bindi ni tweta police na DSO's office. Na RDC's office. Tuje tukwata tukuvunana. Bitu wejude tarimwa emabazi jibagishanjiro mukoweye konka n'ekigambwa ngo stamp ninga siri ya government teshanjirweho ogu atwirwomo makono y'abibyo kwirinda okongera kucondozobwaho amakuru agagasha kwa Sandike William.